December ni sari sang ni somni pali in rin ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin jing khan Australia ram kho pui lar tak Melbourne a Juda sa kho betu te biak in synagogue chu mi tu ti hriat lo ten an hala mi pakhatin hliam atuara synagogue hi a chena sa hlebok Melbourne kho pui ripon lia venga Glen Era Avenue a Adas Israel synagogue chu nimin jing kho war ma darli le minute song panga vel khan halani a heti la hian synagogue chunga hian tong trai le thil zirme kan oma anjinga pakhat chuan hliam na vak lo atuar ni in Australian Broadcasting Corporation chuan an puang kang mai chuak hi kang thel pol in thel ngal ma se synagogue building hun enge maza chuwa kang chemhan thowa police te chuan synagogue haltu hi mi pani nian hriat thu sein an la zong mek zelti an puang ani Australia ram Prime Minister Anthony Albanese chuan he thil thleng hian Victoria State Capital Melbourne a Juda omte tiral khel hle ti soin he thil ti tu te hian Australia ram inangai hlut sa kho zalen nan be ani atia Juda te huatna anti-semitism diktakania ngai damna omlawang he thil ti tu te hi man nge an ni dona dan ro rel na anchung thu rel sagan ni nge yang atibok Victoria Police Arson and Explosive Squad te chuan thilom dan chui khalin Deputy Inspector Chris Murray chuan mi pahni mai tuam te chuan synagogue kongka puile tuk vera tangin tuyal thayan the luta meicheran vamlut zui ni in na soya synagogue board member Benjamin Klein chuan heti laya synagogue chunga omte chuan kongka puile tuk ver kong kha ri thuayan hriat hnuwa meicher an ron the lutan mu thu an soi ati Klein chuan tun haya tongka vongnan dong na sa hle ti asoya chunglam tran puina le ven na dilin helai muna hian tong trai le injirin englai point omtok kanom rengani ati Jewish Council Australia Pola Executive Officer Sarah Scores chuan synagogue chu molotov cocktail manga beani thu sain he thil thleng hi synagogue pakhat beina ni satlia lova Juda khotlang le mi puite beina ni ati synagogue kang a hian lekha poimo le lekha buthiang hlim te po kang chenwala nimin khan hnatlangin synagogue member te chuan in kang man ro chia te senghoi na an thoka Melbourne khopuya Orthodox Rabbi ho tu chuan hetiang thil la thenta ka wang hian Juda te chu sabat nia po an phone te chu keng mai tur le silent mode da turina hriat tir thu helai lokala an WhatsApp group a chuan an post ani heti lai hian nimin khan Victoria State Premier Jacinta Allan chuan synagogue pon a hian press conference nein he synagogue ki Juda te suat na tuara dam kho chuak te dinani ti asaya atira helai huna synagogue din tu te chu indo pui panina hnuwa Hungary atanga pem ten ni thu a sai boka synagogue cheithal le nan Australian dollar nuai khat sarkar ina pek tur thu le synagogue chevela police tamjok da an niang ti asaya police te chuan he poi khoi tu hi an man ma chuan cholovin an zong zelang ti in Juda te huat na hi englai point kan do zelang atibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he thil thenga hian Albanese kai hroi Australia sarkar chuna takina dema Tholenia UN General Assembly a Gaza le West Bank katanga Israel in lak chhuana tu resolution thlop zong in Australia han vote thlaka October thakhan Israel Justice Minister Louis Ayelet Saket po Palestinian tran lo zonga thuwa soya wangin Australia sarkar in visa apedu lava Australia sarkar che dan le synagogue hal hi soikop lo har sa hle ani Israel dauna hi anti-semitism chu ani ati Israel Foreign Minister Gideon Sar point synagogue beina chu huat thala takani ti in anti-semitism chu huaisen taka ma chon ngai thilania Australia shoi tu ten thil ti sual tu te himan chuaka anchunga ro rel na dik hlen chuak ngei turin ka phu tani ati vebok Australia ram eptu leader Peter Dutton chuan Albanese sarkar in Israel support du lo wangin he thil hi thleng nia ngai thu asaya Australian Jewish Association point Australia sarkar in Juda te ngai thadan enin he thil thleng hi mak hran lo antibok Australia hian Juda mi nuai khatvel anom mekani nimin lama tarlan tongin Syria rama boina lian taka chuak meka Hayat Tahrir al-Sham HTS helpol ten man son zela Aleppo le hama khopui ten lak nuwa
HTS hotupa Abu Mohammed al-Jolani chuan an tumber chu Syria ram President Bahzar al-Assad ro rel na pai thak ani thu asoi HTS yan Aleppo le Hama an lak nuwa chimlam pan zelin tuna hian Homs khopui bula anom le to ni in soyania Homs khopui hi an la thei ani vai chuan Mediterranean tuipui kam chu Syria ram lai lia tangin HTS te ro rel na pal tlang lawin tlo po thei ani to don lo ani Syrian Observatory for Human Rights te soidanin nimin jing khan HTS te hi Homs khua atanga kem nga chawhla anom to ani HTS hotupa al-Jolani chuan atira kan tum ngai reng Assad-a ro rel na pai thak kha tun thlenga kan thil tum ani kan thil tum ti hlotling tur hian kan man ro nei ang man hi kan dikna chanvo ani ati November ni somni pasaria Aleppo khopui la tura an beina HTS te hi amazing hlap tu berni ma se helpol dang tenen an thok khowani HTS ten Homs khopui an pan ti an riat hian Homs khopuya Assad-a si pai sang tam tak chu an tlan chiani in Homs khua cheng te chuan an soya Homs si kumsang ni som pakhata Syria rama tual chung boina in tran lai vel khan revolution khopui tian soithin Syria sarkar si pai ten thlaing mazat chung an beya an thu nuayan da thei chau khania HTS le an thurwal pui Assad-a laka helte tan hian khopui poimo tak ani hetila hian nimin khan Syria ram sarkar si pai te chuan Hama le Homs khopui in kalpo na kong pui chu thona mangin an bom chia an tia Hama tanga Homs pan na highway om al rastan le chu an bom chia jinga poimo berania ma sen bom chiat ma hian rastan khua le Homs lam hnai talbi se khua te chuan HTS te hian lut man to a social media HTS si pai ten talbi se an lut nuwa an ma ni lo lom tu mi pui te mu lain van lam hoin silayan kap live video mu tur omani Syria ram Defense Minister Ali Abbas chuan sarkar chuan si pai te chu omjenaina kau kiri ani atia boina lare maidon loti achiang hle ome hetila hian HTS hotupa al-Jolani an Assad pai thak chu an tumberani thu khovel hriata puan ngam le ta ka wang hian Syria ram President Assad hian engangin nge lo bele tang ti chu khovel ngai ven berzing ami ani le ta a Syria ram sipai zinga tam tak hi sipaya tan lui ti ran ni a Russia le Iran ten nasa takin puilo se chuan Syria sipai te hi an tlom dei tong ti chu Syria ram boina hrachiang tu te ngai dan ani a Syria sipai te zinga sipaya tan lui ti ran tama an hlo atlema ral thuaman nei thalawa an ril ru huai sen tok lova sipaya tanga tlan bo an tam em bok ani Aleppo le Hama an sipai ten tlan chia ti riat nuwa Assad hian sipai hlo chu azat vezetin na dipunga mase hi hian omjia nei te chiam don loti alang to a chuti lai chuan kumsang ni sompanga an boivak tuma na sataka puitu Russia sipai te chuan Ukraine kumthum chung zet ral an do to wangin amangin an pui thei don loti achianga chuti lai chuan Russia hian Syria rama Assad ro rel tir zel chu an hlok puem ti po an ngai tu nge in rinom hetila hian HTS te hian Homs khopuyan lak chuan Russia in Mediterranean tuipuya sipaya dana tartas longchol munchu adin munader thong thei don ni in na langani President Assad chakna nar pakhat Iran pui Hezbollah helpol te po Lebanon a Israel nen an indo waka wangin an chakna tla hniam na sa a an hroi tu poimo tak tak an thia wangin tunma angin Assad tan an tangkai thei to lawang ti achianga tunma Syria sipai ten en ral matongan dinang khan Hezbollah hroi tu te hian an sipai tha te chu ral raman tirang em ti chu zo na lian tak ani meka hetila hian Hezbollah sipai tha enge mozat te chuan Syria ram lut to in hong khopuya hian HTS te lo ma chon tumin anom to ni in security report then khata chuan tarlan ania hei mai bak a hian Iran pui helpol Iraq rama ommek te po in Syria sipai te hian pui don ni in soyani bok tarlan tong in Syria President Assad a hian HTS te le idli pa helpol then khatte chaw be theilawa anram har chaklama Kurdish helpol chakta kan oma Turkey sarkar pui Syrian National Army ten Syria ram marlam anop mek boka chuba ka chuan heng ho aya pol tezok noksak tham ve tho si hi Syria ram hun sang sanga anom mek boka heng ho abik takin Islamic State
IS te chuan tuntruma boina hi rem changa an lange yang ti arin thayani Myanmar ram har lam China ram lam hnai San State chunga kokang special region a chuan ninga ni khan mi paruk chuan thil sual ti awangin ti hlum an ni kokang special region a hian Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ten ro an rela an khopui laukaya chuan ninga ni khan misual an man sompali te chu mipui mu lai nan chung thu rela ni a anjinga mi paruk hi thitur an chung thu rela ni angin ti hlum an ni ta ni in nimin khan Myanmar naw chuan antar lang heng misual te hi mi ruk bo wangte mi poisa chu sak wangte mi pat mei chian na lam hoya an sual na wangte le tual tha wangte man an ni thu MNDAA chuan thu chu asiamin an soya tual zo zau taka do sana din tirin thomna poli nang vek hak tirin mi pui mu adin tlar tir an ni a thiam lo chan tir an ni hnuwa ninga ni chonhulam khan mi paruk chu ka hlum an ni ta a thiam lo chan tir jinga pakhat chu mei chia ni in a pasala tha wanga manania ani hi chu ti hlum jinga hian a tel veri lo ani kokang special region khopui laukai hi Myanmar le China ram in ri na lai om ni in China ram Yunnan province atanga KM nga vel chawhla ni a kokang special region a om te hi Burma mi ni ma se Chinese strong mang vek an ni hetianga misual ti hlum tura an chung thu rel te hi motor mangin phur chuan ni a MNDAA sipai firing squad te chuan an kap hluma kumin April thapo khan MNDAA te hian an silai le amuru choka khal tu sipai pathum de chu manin an lo kap hlum to bok ni in irawadi.com chuan antar lang October tha khan China border a chibing sipai tero rel na mundang United Wa State a po me channel pang kumriat mi thatu papakhat chu mipui mulaya chung thu relin ti hlum aloni to bok ani country atangin Myanmar rama hian kumsang ni somni pakhat khan sipai te chuan thu nei na hne chu in rawan rela sipai te ro rel na du lovin mun sang sanga chibing pol le hel pol an ron chuaka Myanmar ram hun eng mozata sipai nor chuakin an ma ni bilin rawan rel mek hloma heng jinga pakhat hi MNDAA te hi ni in sipai sangriat vel nein anin soya kumin January tha khan laukai khuwa hian sarkar sipai sang ni zet te chu in pe in an tloma MNDAA te hian rowan rel chunzom ta zelani France ram President Emmanuel Macron chuan F210 bang turan nor na chu pom lovin bana tum lo thu asaya Prime Minister thar tura ruat thuaidon thu asai bok Macron hian ninga ni zan khan France ram mi puiten hena thu cha soin an ram politics boina chu re thuai theinan mala turin France ram khole tuite chu asoma Prime Minister bangta Michel Barnier ayo tu ruat thuai tum thu soin Prime Minister thar ka ruat thuaidona Sarkar siamin mi puitetan na thokanga budget po Prime Minister thar hnuaya pass aniang ati Macron chuan eptu party de chuan Christmas hnai to ti hrenangin sarkar chu budget pass theilovin an nor boilu ani ti in adem thu asoya Barnier le a minister te chu sarkar tharapian ma chuan sarkar ni tin na poimo zwal thok turin anom ri don ti asoibok voin hian Paris khopuya Notre Dame Cathedral kumsang ni som pakua kang mai chuak waka wanga khar tak chu hon ani dona heta hian khovel hun sang sanga tangin ram hruai tulu ten tel dona US President atana thanthar Donald Trump po tel don ni in soyania Macron chuan Notre Dame Cathedral kumnga chunga an sa thale thei chuan a sarkar in thil ro pui theilawanga soyati thei zialan tir tu ani ati Macron chuan kumsang ni somni pani in thana mi puiten kumnga chung ro rel turan thlantina ni angin kumsang ni somni pasaria atama top ma chuan bana tumlo thu asai chianga thasom thum chung hun kan la neya kumnga ro rel tura in thlan kan yangin ka hun hi top thlengin kan ramtana athathei ang berin ka hmangang ati Odoxa Backbone Consulting in mipui ngai danala ka President Macron hi bangse titu za somnga pakua an oma Harris for RTL pola pheichuan Macron bandu tu hi za somruk pali zet anni Bahzar lo thira wangin kan lome